Horas, selamat pagi Bapak Inang, nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhurta, bani sogot nyarion, boy isisehanami nasyam, ijape Marianan, marhitehon ni rigapan si Ganupari, aima ayat harian batas sadarion. Rabu tanggal 20 September 2020 tersurat bani 2 Timoteus 2 ayat 15 nama katahon haringkas kon ma patuduhkon pabua nabucur ham ilobe nine bata songon sada parhorja nasotar bador na padalan kon hata hasitongan in piktor malah suhurta bapenang anggo puho hita bani sogot nyerion ibagas malas nyuhur apa semangat na baru totu aimana gabe bohalta ibagas nalau malakahkon lakahta rosi manguduti perguluhanta saganjang nyerion janah songon podah ni Apostel Paulus dopak Timoteus pasingatkon ase porinipe ibagas haposoon ni jana itongang-tongan ni bagal ni tantangan ibagas pangidangyon ni terlebih ma dopak pangajar nakaho bani panorang ijia sada si horjahonon jana napatut si Jolomon jana si bahenon ni Timoteus ibagas pangidangyon ni aima ase tetap makaringgaskon laho patuduhkon pabua nabujur iya ilobe nine bata natotu marsukon hita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani panorang sugoton izin puo hita anggo maringkas niu hurma hita hira-hira nani halania hadoai adong madeba halani adong si parayakonni adong madeba halani adong sura-surani adong madeba halani adong nasihol ibuktihon marhitehon ni guluh ni si Ganupari puji Tuhan bani panorang sugoton ibu bayi hatanine bata hita ia jari hita bahasa haringgason ni uhurta nalaho patuduhkon habujuron taai sedo laho pataridahkon halubihanta atap hasurungonta marimbang halak nalekan tapi ringgas ni hurta ai ipataridah kita ipatalar hita ibaga sorjata sadari on aima marharohan tubuh atape buah humbani refleksi diri nabagas ibagas pargoluhanta artini ai berefleksi hita sonaha tongon nebata nadok marmudu-mudu hita sonaha nebata nadok manremotkon hita ase haringga sonta lang tergantung hubani cuaca haringga sonta lang tergantung hubani situasi haringga sonta lang sesuai hubani suasana ni uhurta tapi haringga sonta domu hubani sonaha panandayonta bani idop ni hurnene bata bani bagal ni pakkaholongan ni bata bani panramotion ni bata bani parguluhan taon aima ase ituntut hatanine batado barang ahape profesita barang ahape nasyol iparayak kita barang ahape nasyol irjahon hita saganjang niarion pataridah kon hita ma bapainang ubani haganup saptanoon bahasa tongon ipakene batado hita gabe panjaliran ni pasu-pasuni artinya ahana horjahonta sedo untuk kepentingan ta pribadi ahana horjahonta sedo untuk pitah kelompok atap golongan ta tumang
tapi kehadiranta, horjata, haringgasonta, habujuronta, saganjang ni arion, makkorhon nama diar maai, hubani haganup halak tanpa terkecuali. Makkorhon nama diar bani dirita sendiri, makkorhon nama diar bani tupuanta, makkorhon nama diar bani masyarakat, sonai age bangsa apa negarata. Aima hataridahan ni bahasa hita aima sahalak parhorja nadop itodoh nebata nama korjakon horjata ibagas bulus nihur ibuktihon hita marhitehon ni panorang porini pe marbagai-bagai tantangan sidopa kononta tapi marhitehon ni parguluhanta ipatalar hita gabe hasaksian tado aitene laho mengambilankon hidup ni hurnine bata ibagas hapitoron. Artinya ay langpor lumayla hita laho manaksihon hata nine bata. Tarlebih langpor lumayla hita laho manaksihon ne bata ibagas saganupan parhorjaanta halaniaha halani ibagas sasaksianta ay talar sonasa sitongni hinadear layak nine bata nadoma marhorja ibagas golukta ay maase ibagas sadarion maningon saksi honon tado tongtong goran ni Tuhan in tanpa adong rasa maila bata porini pe idopakon hita bagai-bagai ni tantangan tapi sondang ni hata nine batama tongtong namonorangi apa pikiranta asiboi hita tetap maringgas niuhur rosi patalarhon habujuronta ilobe-lobe ni nebata. Amin martonggo makita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Marhitehon ni idop nihur apa pakkaholongimu. Iberi hamdo tongon gogo huban nami. Laho manaksihon ambilan nama passing hatamu nama passing in marhitehon ni parguluhan nami sigano pari. Asi ajari ham hanami tong-tong Bapa. Asi tetap ibagas ringgas niuhur, ibagas bujur niuhur. Laho manaksihon bagal ni holong apa pasarihonon mo huban nami. Bani parguluhan nami sa ganjang neron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jauh hamanay ba para pakon tonggo namion. Amen. Selamat marhorjau bata ganupan Bapa Inang. Tetap hita margogoh. Janah maringkas nyuhur. Laho patalarhon. Habujuron nine bata na marhorja ibagas golukta. Shalom.